ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Kamigalia Power Lifting and Fitness Association haka arpo hunyo trik ubna risau arajar arpo way kalapan bana pajba ya kishi pongut ki dikhot ki ban salet ya shimbenta haka rensan ya pen i doksa ya kabala tip kom ka Power Lifting National Competition ka ban salong haka jilla Goa nado ka khan rew trik hado ka arpo santrik ubna naiwing arhajar arpo way. Haga jingya keren bat kilat pathai khubor u presiden ka seng uba Ricky Dingdo uliyathu bana pedeng kini ki shipongut ki don arngut ki kenthei ki bala syajid ban lei ya shimbenta haga ni ka lempung yakob ya ka bala tip kerteng kum ka kong Angel Mary Melim umlong bat ka samla dapisha nongsi kum na seng Meghalaya Power Lifting Association man syukwa itu lekot fi ba la form ka house nam hajar khat pra ka kasantri penai usipo di dalam kulung ha kaseng jungi bat nilaya punya snok bat ka Powerlifting India house nem arhaja ka kendai bapura rengkat bat ka nila affiliate bat ka International Powerlifting Federation telah seng ya ganega association naga jingku ban kentil ni ban pengki imbiang ya ganega sport hot niswa kala adon ngapan ma hadu arhaja ngadu ga president ya ga Meghalaya Mumbai kena nang tu kasu ja no lembah jing traditional secretary islaman perki ibang ni ka sport but ni ba kani ka sport menta khamya chaprang ti ko kani ka juk menta babun ki basdang pan be pan kilan mat ki jing ti kan long kalenti yaki bakin sim ya kani ka kabu mo ban le e ha ka jing in ni ha ka liang ka sport ban ra na mi ka jilla ka jungi lembah kani ka powerlifting ti kan ya thui pi ba ka powerlifting ka de bla itu ka sports jangga sarkar India baru la play ya ka jaka puli ya ka sport ha Manipur National Sports University di ka powerlifting ka de way na ki course ba kila ban puli but don ru ka job reservation ha ka liang khamtam ka sport kota ha ka central government tela ajin la ka batil but nilayo ban pha ning kong ya armut ki nong raknar ba Anthony Nongrum bat prangsingi ha South India ka ba Pokrela ba yo Borthakur unir ngasngo uyo medal ne state ha agijikun ko Delhi House nam araja khapra but mentapat gandon hapo Goa ya kene ko Goa ru gaji sisya ngila du jenggermen ndi ngila pelong ke selection haka arnyo dari pemas ajar arpo akuwe House ne te kawan no kene ka khlam ma ajar ko sabyo pelong ko ne khlam ajar kuwe kala kamduna ngila pelong selection sakene kade ba ngip ki mulek utai passport ba sipomut mulilek ka sekowa ngan situ pi ba kane ka Powerlifting India kalong ka bang yeso kalong ka trikam ha sisin sisnem kadan be license ki competition tingi pun kam ha te bat ha bisamba kan sadan sebagai junior mo bat ngidang persiang dan iyo kena ngin pha be kalong po Rajasthan te bat kane ka Powerlifting India ki balek ha subuh akan ni banwan au lomba penyelek partisipan jungi ada ki job ru ki bawan first second ki yo penyelek di Akasha Hong Kong te kata kali ke pengasultanat ya kene ka association ni join dengan Powerlifting India bat ka basultanat ru kene ka jelek kan situ ip ba amdan each limit gadan ru ka master ma hadu nyo pusnan bat ka pedang la kai pedang yo balik compete te kata nak kuat masuk mai phang syari ga state Meghalaya ka bala yang di bas Muslim do pan affiliate bak ni Powerlifting India ko phaya apa i ke jing don ki affiliation state hajoba Powerlifting India ka pun bak state ngi de ba hadin do ki ban supplement ka long jing khoi ki players ki ba kidon kadang-kadang ka strength ki ong mo ki ba ki ka hajim man kasi kum ka squat kum ka bench press ba deadlift ki ba jule bor there se ko no shule tang phne sen dai kadam kamata ka ba ka jing khoi klam ti ki banta be ki ya tu ka jing lin ki ban sna ole kai klong ba kila ban le ha jing ki ban compete par ki we ki state ba kam tan ro ba we ri ma ba le ki Powerlifting India ka affiliate ko ba I president na plam ba ki Asian Powerlifting Federation atau ba ka International Powerlifting Federation but kadang kajing ade ru bahadu ka Commonwealth game but ka Paralympic anta but ki ki sports bade hapo bade powerlifting jangka international
Ti kumla musyong hanemo yek bagan kini ki players yang kin nai ba hedin pikila yo kin sha jet ani ki dewan ka first to third ne kin kom arbalai kila ban represent na kari trong India long Hong Kong kini ngam na kumo ba ni ka don nai ga ko ra kan dari gini ti ikata ko yang ko bersai ti kum si ban rap no yek ke ba president ong ban bakani ka politik ngai kwa stang habor state ta komentar hingi dan tang iskas hills personane bat na po river district ti kwa ro ba kani ka politik kan dong na po eastern na po Jainti hills na po Gawe hills West Coast hills kan bale ba beki place kani place ka kinyo ban pen i ta ka strength jongki beki na ban kalau ngani kum kanti la ki ransan ki ba kin mi esi dan ek strength handai kim dal nanti banya dari di gajing Afrika jungi ba kani ka politik India kalau gajing ker khu yi tu ki dan gajing mut kata ka bakila ban le hak jing jongki but kumono kini gajing politik kalau no esi ka strength ada kata bor ki mukinong kandong ru bakinong soro kamtam manta ma ibon ya stang be gajing pak kalau saya gajing mento ya ki lada ki hi ki sim ne kala sim kum kata ka bakin lei nam ta ji imade ba kam tambo nam ta state ba chu shu ka jing kerkhu kalau ki ba kane ka politik kadang ka ku banda be kadang ka job reservation ba kila ban apply kam but de kiran de ka certificate jong state ba national prospectus jong sport quota nik sport quota ka ba mi na po ne ka Indian Postal bahan ni ese kadang-kadang kalau is circle ni mo Hani pelawat ini ya ke baka government of India bermenembus kai ya kata ka kabu tang ya gitu kiba dan ka sports bigila ban apply ni kam ni baka ni kan kod menta laitrik na ka ajar up kod koi tigitu dan kata certificate dan ka sports kilap na apply ni kam baka politik kedai gawe na kata ka ba kani ko government kala hanif i lab ni hani kamba le sigi dan jumut ni sports kumba kini pus lab ni ne hani if you make division katu de coefficient di ai jauh kita dan jumut man pus kita kini de ki competition authorized certificate mud kinaban apply ni post but hani ira me klang dengan the post lightly iwe sa kumtata but hani yang kita list ka ba ketika government of India ka post office ka apa ko irang ni ka powerlifting pi hani mud kinu ki bala qualified pula certificate ka apa ni post kalau jika ku ba ki tentang fitness lene bagong sudah kerja banyak kampus jamdo. Inform kini pembeli bah kini ki players, pembeli ma ki players kini ini nak kedong nak sebab nak suar, bahkan suatu bah kini kedong bah kotor aiki. Jadi lepas itu akan poin satu lagi poin. Jika mungkin sebenarnya sen bah presiden awam ni, kan makan saya sebab bahkan ni ka politik, pelawan browse na po internet joki, let's ba kuno pelawan pulih ke university kan, seperti ni. Kalau specific course macam ni, kalau ke bolong kodor bah kan ni. Bonsen he di sini po mikir ting kam duna ban course ni ke lain. Jadi kan pikir ni ba ni sedang kan ni kalau ni kuat ban ngendang kan ke profit ini, hani kuat ambil nanti yang kita samai course sama jadi, pikirnya siapa ni benda. Baik kan ni kumpul nak nak setengah no ka kata juga, jadi bat kebun ni kalau bah, ada kihi ki konstet hari akam opi, ketika politik opi kalau masih berkuih. Kata sing dengan player apa? Kiban lain, Sri Everson Khadbi Kyo, nanta Anastasius Rendang Sungi, Sri Tenshan Kupar Maulong, Sri Jonathan Nyota, Sri Frankie H Nongrong, Odik Coach. Nata Sri Jordan J Nyota, Sri Donald Rambai, Srimati Angel Mary William Umlong, Nes Dapisa Nongse, but Sri Hilarious Khadbikyo.
ti kini ki player ki bangila expect bangin len ti ke ika ba kongsan kalong ka ni ai men sim ki namar ba barobar hi kat bangi pet ki player ki ba let shabar kawai kaliang ka balong bangim dan kiwi ki ban buram ki shop kin wan ani ban let ti kum ni hi na kaliang ka association ni ai kublai ya WPB player balak loy mensim balak loy shisha daladi banyelet wala da kalong ka expenditure bakin lut na kilo ndai ka wei committing kalong ba kumon chuang na kaliang ka fitness hi menta baro hi kumon chuang hak tin nongwe health as well tingi don kam ya kajing kot jengkhia nadu iba kadai kajing kot jengkhia le kadai ka spa ba umdan spa i rem hal khamat kajing kot jengkhia ndai habai perkhat ya kani kajing le kai umdan i chlimen umdan i chwat dau briu bala rangwa kan nu kat ba dong la ban le kai ti kadang wan hi kata kajing kot jengkhia ti kajing kot jengkhia hi kadai ka wei ka ba wan ra i briu ba ulong ba smart posting an ka wei ru kalong ka discipline namar chisen ba briu ula le kai ula don ka discipline kata kajing perkhat nama ta kumnu ban sumare ka mat lejong bat ka wei ru ka pelat yaki na kini kajing snio khamtam mata ka perthei buon ki khna ki ngop ha kajing di ki ba har kom khamtam ki drugs matawli drugs udi la buon ha je ke ik ba kong san mata kalong bangi kum ki nong kum na kalian ki association ni kem tu ya baro kitu ki khna ki ba wan ha ki ba kwa ban le kai ka ban light na kani jing snio ki di ban join ha kanu ka jing la kai la kalong ha football la kalong ha ka tennis la kalong badminton any game dan swimming and la ni ka gym andre ka ba kong san hi ban light na ki baro kini jing snio te khamtam mata no buon ki long yang long sam ki janjar nam ta ki khon ki kti ban pet mo namar bole kala jele pra kini jing di drops te andre ka haba brio ulet ka jing le kai te ka penlong yu bo un pelat ya kitu ki jing di boro an kadai ka there's no rehabilitation center than any other like na ka gym kadai ka wei but ki sport man ki sport ki wei ki balong ka rehab kadai ka rehab ya ki pelat na dusna mandi ban bam kila maintain bit ketu ka physical fitness ya ki nadu bakin kia menstem bakin thia and bakin kran ki briru kanum don chu kanu jing klumar hasnong ru an gade gata kawai ke pakungsan kalong ba sisian hi baki kena kila let ha ka jing la kai ki maintain ya ka discipline le job ti sa kawai ru kanong ba ka fitness hi kamut tang yang ngi ki bakam ki badang samna kamut ye baro hi nadu ki temen ki kloro ki should kia dak step ki should kertu ye ki sama mo ban kia dak step ban yai ka step ban yai ka pengat namar ki lat lut nadu ka jemut jum perkhat ru kampus ru she ru te ka jemut jum perkhat chi sem ba ke kam do chu tu jemut perkhat ban ong ban pai she ding sniu ban pai she kat ni ka bam ga di hendai kla perkhat bi kumno ban metin ya khamet to te ka wei ka long ka ba sa ka wei ru ka long asos nei ba kum na kaliang tungi ni pet hadu mata na kaliang ka government ni hadu mata kam do jing rap iru ya dengan sosi ha ban ong wala ka tarung ni so tenar bagi player ki balik mata ki peni shisha ba wala da ka government kam don ru ngin let la di tingi kum na ka aliang ka association ru kat bangi don hi nginala man kersan ki tinga kenturu wala da ka government ni ka ploy wala da layo yo ikani ka press release ru ti ladang iwan ha kunu por ban yarap ru so ba aing jingrap ba don ki kena ki ba nakawan ki wan na ki yung bodok Henry bom dan la pan ki susah kuno. Henry la da don ki bala ban support. Lani ban stand seki. Tekan kio syapangket. Naduk ani ke jing lek kai ru. Kubis bon tanam tak. Junior kategori kebakat ki lek ki bersementang ni ke bakat prasnam senang. Nang takadan ke junior kategori kebakat kendai senam hadu aku lai senam. Nang takadan ke senior kategori kebakat usah hadu lai kendai senam. Ke master 1 kategori ki him ki basau po hadu sau kendai senam. Dan ke master 2 kategori kisim nadu sanpo nadu sanpo kendai senam nang tagadan ke master 3 kategori kisim nadu nrupo senam hadu nrupo kendai senam nang tagadan ke master 4 kategori kisim nyopo senam senang